Katanat Sports and Youth Affairs jongka Sarkar Jela hakas ngitho ding. Kalapan kuburom mika kan hun ilkai football jongka Jela kibayak kurta pemarupa haka jinga kun final haka lempung ilkai Santwich Trophy arjar arpulai. Ka Sarkar kalais ngubaharu syaka Meghalaya Football Association daga cek kebakot syaka arpu pralak kandai puya jar arspa kan rutingka. Hadin bakirang ilkai kilawanra ekan nambat keburom na ketiga lempung kabadairu kesin kemanengkong baka Meghalaya kayo bandrung syaduka final. Kum si benta ban ai burom ya kakan hun bat pedang burom nakal yang katanat Sports and Youth Affairs kala pelong shua da kajingya ipaiba da kikali neka open truck road show kabala sedang namadan he maulai bat penkut pat hamadan yorang he lai umkra hasilan terlenti nakal yang kipaiba akilai kublai ya neka kan hun kabala shong hakat truck kabala penkra janai bha bala buru iki da ki arsyaka nasyakmat ban nasyadin haduk banapoy hamadan yorang he haga neka sngi ya kakan hun ilkai football lapan ku burom yaki da ubak syakliar warjeri Ubade Menteri Jongka Katanat Sports and Youth Affairs Kumu Kongsan haka jingan lang Wibohor Agarwal IAS Ubade Director Jongka Katanat Sports and Youth Affairs kinongkit kam ka MSOA MFA ki State Association ki bahayi nasem joki rangel ekai bat ki paitba Bapak naik publik ke depan, naik mentaki players juga Meghalaya Football Team di balapan rakyat keburuan ke Kau naik mentakan kejelar di sini. Naik publik naik mentaki ke MFA Presiden juga MFA dan rekan ini Kepor. Dia kebahana dia kaji trace system, berkaji trace rekan-rekan kesugi. Baga Meghalaya Football Team dilalakan rakyat keburuan ke Kau. Ada pada segmen ke Kau makin resmi. Ayo berikan rekan dalam berhikum ni. Mana sujoin office mana? Basin join office mulai kendu menin berkilat phone ya. Nakalian jum director lawan apa? Kiko apa ni dalam rekan dalam? Karena kami pilihan burung iki players kebelai Kristum penerai keburuan dan antara jelang juga. Baru ada pengajian ke Bakrau. Batang sisi ngardan aku office. Hari lagi orang itu di dalam berhidup bersih. Benar apa keren? Baru director juga Sports and Youth Affairs. Malah ini lagi ngomongin kita dah. Jika subuhan beliau berdiri bergabung. Nak menjadi di players di belakang sistem. Dia partai yang tapi berhenti. Anda kita mengaku sunnah susu yang bahasa pemilihan keren. Yang pemilihan perkan. Banangi sekman. Orang mentara sini dia pembinaan di cash prize kemudian. Anda yang pemilihan perkan berkundo. Mungkin dia nak mentari kun sama lagi juni.
Kiberani kasap kapong nakabentar kenul ke sports kelaban di football apa ni kenul ke cilakai ke bikisna ya ke bakumno ni kentiu lagi ada apa sentimen nak apa apa sini keren ke sini bagi ladon ni kata jin perkat banangi syakman ni sedang ai ki scholarship incentive ki repair nak apa tadi pun sama Kiwedang ini ke interest ke sports. Banalor kata ia bagi lakukan. Ladang ikhwan beri mikir di pun sama akan ke sports. Kalau kampung sangi dan kami di infrastruktur repair. Marang sujud office dan menen. Hari yang bagi perkat nak kili iki. Kalau kalau kili kita di stadium. Kibang lapin bit pembiang. Nak kontak begini di kurun sama, kila begini berlakai bertebet dia lagi. Bagi berbol kili di sini mentah kila ada nak construction. Ya kalau kila boy ke thong bagi pendem no thong ni benai Desember. Kerana ngam yang kami buai, lagi minister barang juga report berbicara bangadiru yang minister for cabinet pemerintah. Ngadon ru yang jibet dia ke bakau, ya kau anrul pun siam, ulabu, ulai yang jibet dia, ulai yang dia portfolio ke sports and youth affairs. Jika mu minister juga sports and youth affairs, kadang ka jibet dia nak kami youth, kadang ka jibet dia nak kami berhenti ke sports baru kita baru kita. Main hari kemanong ini kamsam gini football team di lawan Pai, lawan Rai, dan burung ke bakal dan tentara jelas di sini. Mati akan kejuaraan di Jepun. Dia kalau pelapoi hadap ke final. Bapak kami kena football team kejuaraan datang ke semi final untuk berjumpa. Hari ini baru pelapoi hadap ke final. Bernatif bahagian kejuaraan di Jepun kami kejuaraan di Besut. 5 gol di Jepun. 5 gol di sini. Laka dia kenal ko bentar di sini di 5 gol bahagi di sini. Nanti kita mengaku menang. Bahwa pengidan ni keman pengidan ni kemensiam. Apa yang kita di sini tunjuk di bawah. Yang dia dapat menunjuk mensiam. Yang dia mengklaim kita thong kemamami milabu. Mapi di gol samlan. Yang dia mengklaim kita thong. Minta resmi pelapoi yang ke final. Nakermen sebagai por lesi saya ras dan kapu. Kata dia sempurna. Anda ngomong pi waktu dua mesin itu sistem nak kesini nak por. Ni tu government. Midan ni kasi perkat nak kata jumpi bakum no minyarap nak borok kilia. Minta kesini nak lah minyarap ini berat. Ada dikerman bagi por penangguan ni mentanglah minyarap susu. Jadi mau orang ini bahagia ini, dibabun dijike dibapiman. Nanti don, dia katakan jumbo jumpat berskem. Bahagia kesini akhirnya, kumbalong gini footballers belah paunan dengan gejala kejuni. Harga pepipet, kita pun paunan dengan gejala kejuni dari bayu jin, bayu bor kunjin usai dibabun kita paunan bahagia. Akhirnya bahagia kesini. Bakatan di kisi di por di nangkung di hukum sama dengan mi syakmat dengan paunan di kejelah jadi. Bana museum ru nak berita di kami kita jom di hukum sama. Museum bala ada biji di hukum di jom di kita ni kasap potong kita ni kata talent. Museum ini bikin mi syakmat. Maka gua bermintip saya ke berbeli. Nah, kamu minister ada dia katakan, kau bukan push dia ke sports department, bahkan teori di pun sama nama beli. Bagi sports minta kamdesu, kau bagi sulah kaya tamu sebenarnya. Hari kedua ini kirimti, bagumno di pun sama di jami dilakukan kamai jakpo. Tinggal yang katong, kau bagi teori. Na borok kilian. Sesi ada pada dokumen kebakau sebagai kesini.
Kublai Shibune nakam ta jupi baro kulai don rekal ni por kamtam ki bela pendek biar ni program bagalong program ke bahasa so adu kani kani ada tu kejutan ke crowd bana termen magani rumne ke sing ke bakadu ye ka manganyo bani kundo lambat pi kunni ye itri shikam mabi nakalian bersama Kumu Minister of Sport and Youth Affairs nganya tri harikat jadi berkat berkumpul berkendang kenti di baro. Di sisi empat naik play nak taki players baro kamtam ye coach apa bah misngap ye kateng ke wastuna adu berkata. Kateng dari kateng selain berkat nasrai lah berkat selain adu berkata dia lah benar belah pentoi adu ke final nak tadi itu. Kublai Shibone ye tim berjumpa baro kowe Kublai Shibone ye baro ki option seminar rekal dan por baro mapi di bahi bahasa sudah players baro ye ni baro ini tu Kublai Shibone Kublai Shibone